эҷодии барномаи як рӯзи як шахс бо мақсади боз ҳам наздик гардидан ба мухлисонаш ё гӯем бо мақсади иҷро намудани хоҳишу дархости хосатан бинандагон имрӯз тасмим гирифт ки берун аз марзи вилояти Суғ қадам диҳад. Аниқтараш имрӯз мо тасмим гирифтем ки ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳозир шавем. дӯстони азизу арҷуманд, шумо моро дар шаҳри Душанбе интизор бошед. гурӯҳи эҷодии барномаи як рӯзи як шахс ниҳоятан ба ноҳияи Шаҳристон расиданд ва расидан то ба шаҳри Душанбе роҳи мо боз ҳам идома дорад. бо мо бошед. саломи моро боз ҳам аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне шаҳри зебоманзари Душанбе қабул фармоед. бинандаҳои азизу арҷуманд, ба ҳамаи шумо дуруд мегӯем. онҳое ки хосатан айни замон моро ҳамраҳӣ карда истоданд, таманнои онро мекунем ки табашон ҳамеша болида ва хушнуд бошанд. имрӯз хосатан бо талабу дархости мухлисони барномаи як рӯзи як шахс мо боз ҳам қадам ранҷа намудем ба пойтахти кишвари азизамон. дӯстони азиз, имрӯз мо беҳуда инҷо ҳозир нашудем, яъне мехоҳем аз рӯзи нафаре маълумот диҳем ки метавон гуфт шумо мешиносед. бинандаҳои азизу арҷуманд, қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо дорандаи ифтихорномаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи унвони аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва метавон гуфт ки ҳунарманди шинохтаи кишвари азизамон Mohpaykar Yorova ки мехоҳем айнан аз рӯзи ана ҳамин нафар имрӯз ба шумо маълумот дода бошем. бинандаҳои азизу арҷуманд, мо барномаро оғоз менамоем. умедвор ҳастем ки имрӯз ҳамроҳи шумоини азиз вориди театр ва синамои асли тоҷик мегардем. мо сӯи хонаи Mohpaykar Yorova равона мешавем. бо мо бошед. назди хонаи қаҳрамони барномаи имрӯза, яъне Mohpaykar Yorova ҳозир шудем ва моро зарур аст ки чун ҳамешагӣ то баромадани Mohpaykar интизор шавем. умедвор ҳастем ки имрӯз барномаи мо хубу хотирмон хоҳад гардид. бо мо бошед. бино ба гуфти ҳамсоягони қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо воқеан ҳам суроғаро иштибоҳ накардем. хонаи Mohpaykar Yorova айнан дар ана ҳамин ҷо аст ва чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, моро зарур аст ки то баромаданашон интизор шавем. як рӯзи як шахс. ниҳоятан қаҳрамони мо, яъне Mohpaykar Yorova аз хонаи худ баромаданд ва ана ҳамин ҷавон писаре ки дар наздашон ҳаст, яъне ҳамроҳ баромаданд. кӣ бошад ин нафар?
بینندگان عزیز و ارجمند، نهایتاً قهرمانی برنامه ما از تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان وحیدов برآمدند. باز کجا میروند؟ باز چی نقشه دارند؟ ما نیز از خفایشان آهسته میرویم با آن خاطر که پیگیری نماییم. رفتیم. معلم جان السلام علیکم. السلام علیکم معلم جان، شما را سلامتتان است، مانده نباشید. ما از شهر خوجند. خیلی خوش اومدید. تلویزیون تنیم. خوش اومدید. گفتم امروز از حال شما خبر گیریم که چی حال و احوال دارید. از حال من؟ بله. یعنی چه از حال من خبر گیرید؟ یعنی امروز میخوایم که خب از روزی شما تاریخی برنامه یک روز یک شخص تلویزیونی تنین شهر خوجند معلومات دید. فهمیدم. خیلی مایلش چی سوال داشته باشید مرحمت. سوال خیلی و خیلی زیاد است و علمی سوال رو ما دوامی یک روز تقسیم میکنیم. یکم اینکه این پیدا شدن شما اصلا ناگهانی بود برای من. دوم اینکه خب باید بشکی همه این رو صحبت کرده، یک فکر و عقیده خود رو فهمیده، بعد باید این رو به نوار گیرید. امیدوار هستم که اگرچه کمبودی باشد هم بینندگان عزیز میبخشند و علاوه بر این امیدوار هستم که این همه طبیعی میبراید. شاید خیلی فکر میکنم اگر طبیعی براید باز خوبتر میشد، ولی ببینید میشد حالتایی که آدم تیار نیست، آماده نیست و شما در همین حالت ناگهانی او رو یعنی پیدا میکند و او خود رو گم میکند. یعنی هم فکر و عقیده و هم سخنرانی و همه این هر طرفه میشود. امیدوار هستم و کمکم میرسونیم که اگر گم شوید ما دریافت میکنیم. شما دریافت میکنید؟ خوب باشد. اگر دریافت کرده توانید من راضی. سلام. چطوری که روسو میگن как снег на голову упали. Вот. حاضر همه حادثه شد و خب میبینید یک روزی مرا خب روزا هر گونه میشوند. امروز روز دوشنبه که هست کمی وزن‌تر است، کمی دشوارتر است. کسی رو پیدا کرده میتوانم، کسی رو نه. یعنی هر روزم هر خیل میگذرد، رنگ میگذرد و فکر میکنم این روز دوشنبه هم از من باید با خورشید ستارف بخورم. یعنی یکی از طراحان بهترین تاجیکستان و من با او یک پیراهن فرمایش داده بودم. بله، با همین سبب من باید با او بخوری کنم. اگر خواهشتون باشد خب منتظرش میشویم و با هم خورشید رو پیشواز میگیریم. یعنی حالا ناآمدن اون نفر؟ نه حالا ناآمدن. من با او در تماس بودم، یعنی حالا در راه هست و حالا من بعد یک 5 دقیقه الکی میآید، رسیده میآید. فهمو. یک چیز دیگر که ما از صبح بر وقت در نزد حوالی شما بودیم و علاوه بر این با کمک همسایگان شما ما توانستیم خانه شما رو معین سازیم که کدام از همون خانه استقامتی شما است. و صبح بر وقت پیگیری ما آغاز گردید. شما رفتید به تئاتر دولتی جوانان. بله. آنجا کار میکنید یا یگان کاری مهم بود امروز؟ نه البته من کار میکنم. این کاری دائمی من است. یعنی تئاتر دولتی جوانان کاری دائمی من است. من امروز در اونجا تمرین داشتم و تمرین ما طول یک 3-4 ساعت دوام کرد. وای بر حال ما. بله. حالا باشد بعد از تمرین راه سپار شدم به نزد خورشید ستارف. بعد از آن واخوری دارم با یک همصنف خود اویدی یک سفر هنری باید معلومات گیرم. یعنی درباره چپته ها باید هم صحبت شویم. پس آن باز به نزد او میروم. اگر خواهید میتوانید همراهی کنید، اگر نه خب من نمیدونم. ما وظیفه دار هستیم که یک روزی شما رو پیگیری کنیم، یک روز با شما باشیم. ما یک روزی حیات خویش رو به شما میبخشیم و مهم برای ما آن است که شما هم توانسته باشید برای ما بخشید. البته من که میبخشم. بینندگان عزیز و ارجمند، ما ایثار سپاس بیان می‌نماییم با Mohpaykar Yorova با خاطر که ضدیت بیان نکردن امروز ما همراهشون هستیم و امروز گفته میتونم که همراهی شمایان عزیز ما وارد تئاتر و سینمای اصیل تاجیک می‌گردیم. تشکر. برای محپیکر اکثرا رول‌های یک زنی مثلا یا خوشتامن یا
умуман ин гуна ролҳоро медиҳанд ва ман фикр мекунам ки аз ӯдаи ҳамаи ролҳое ки ба Mohpaykar Yorova пешниҳод мекунанд аз ӯдаашон мебарояд чунки ва ҳамчун шахсият масалан вақти Mohpaykарро дар кино медидам ба назарам як дигар инсон буд вақте ки мо бо ҳам дӯст шудем ва дар зиндагӣ масалан суҳбат мекунад тамоман дигар шахс Mohpaykar Yorova یکی از خاطرم که از زنهای لطیف مهربان خوشگفتار خوش رفتار بنهایت شوخ و بنهایت باز با تمکین و این نبیند با تمکین و یک فکر و اندیشه های بسیار چقور و وسیع و فلسفی یک دم میبینه که یک دختره که همین نادان و گویا که چیز نمیدونه دو ساله و یک میگه که یک گرد آفریده که میشه در حیات یعنی که هر رنگ لیکن در همه حالتی که در چیز در زندگی باشد بنیاد جدی است و سیر طلب است و همیشه از میگم که در گرد و اطراف خود بودن خدا سیر طلبی جدیت طلب میکنه و چون که خودش هم اینطور است همچون زن من گفتم که یک آلیه زیبا است آلیه زیبا است لیکن با یک خصوصیت اساسی داره که حتی در بعضی مردها هم نیست در مردیگری هم مرد است بیننده‌های عزیز و ارجمند خیلی که خودی شما پای بردید ما عین زمان همراهی معلم عزیز یعنی قهرمانی برنامه امروزی ما Mohpaykar Yorova از نزدی خورشید ستار برآمدیم و من بار دیگر به شما ایسوری سپاس می‌نمایم که برای ادامه برنامه معلم جان عزیز زیدیت بیان نکردید. اولا که خوش آمدید و دوم این که اصلا پیش از آمدن باید آگاه می‌کردید که شما در پایتخت مهمان می‌شوید و با من یعنی موافقت میکنید یعنی این برنامه خود رو تشکر بپون راستی میدونید سالی سیوم است که علاقه ما از همه گپ میشنیم که چی با آگاه نمیسازه چی با آگاه نمیدونم شاید عادت هم کردیم به هر صورت در عموم معذرت میطلبیم اونایی که قهرمانی برنامه ما گردن و به هر صورت گفته میتونم که این خواهش و درخواست آنانی که شما رو میشناسند تشکر خواهش و درخواست آنانی که مخلص شما هستند و خواهش و درخواست خاصتا آنانی که فکر و اندیشه دارن که انا همین بانو در زندگی هم در حیات هم همین گونه باشد همین گونه یعنی چی گونه یعنی شاید آنها مثال دارن انا همون نقشهایی که شما آفریدید خوشدامنی زالی خب یا بانوی ثروتمند خب فیلم که در فیلم ما بسیار وقت دروغ میگوییم یعنی دروغ از جهت اونی که ما نقش میآفریم نقش کسی رو که در حیات همین گونه است ولی ما مردمی هنرمند این گونه که نیستیم ما اصلا خاکسار هستیم از خود گوییم ستاره آسمانی هم پیدا نمیکنیم و چنین هم نیستیم یعنی مثل همه آدم هایی که در زمین روی زمین میگردن ما مثل همونو هستیم یگان شاخ و دومی زیادتی نداریم تماشابین حاضره رو ما هیچ امکان فریب کردن نداریم و حق هم نداریم چون که میدونید
من فکر میکنم خب این فکر شخصی من است. من فکر میکنم که وقتی که مردم حرمتت کرد، دوستت داشت، احترامت کرد، یعنی این میتواند تو را بالا بردارد، یعنی موفق گرداند با دوستداری خود. یعنی آن همون مخلصان، آن همون مردمی عادی. و وقتی که تو مردم خود را فریب دادی، تو نسبت کسب خود نااحترامی کردی، نسبت آن همون مخلصان خود نااحترامی کردی، اونا میتوانند باز تو رو به پایان بزنند. اولا میخواستم معلم شوم، یعنی میخواستم به دانشکده آموزگاری داخل شوم، ولی وقتی که شد یعنی دعوت به جمع اومد گروه 18 نفر از تاجیکستان باید روانه می شدن به شهر مسکو و من در این فکر و خیالش هم نبودم و یکمین استادی من در این جاده هنرمند مردمی تاجیکستان آقای مراد رازقف است، چون اون کس با اهل خانواده ما خشتباری هم دارند و اون کس توصیه دادم که من بعد ختم صنف 10 باید حتما رفته در مسکو تحصیل نمویم و همین گونه هم شد. یک سال تحصیلم نه اونقدر خوب بود، یعنی خوب از جهت برای من خوب نبود، من که اونقدر میل هنرمند شدن نداشتم. پس اون بعد ختم حس کردم که این کسب من است و دوستش داشتم. یک خصلت دیگر هم دارد که مثلا میگوید که همون شوخی میکند اگه نظر ما چشم من به نگاه کنید، چشم من به نگاه کنید، بعد میگم خب انا چشم شما به نگاه کردم، انا که من باور کردم چشم من به نگاه کنید. همین خیلی یک خصلت خوب دارد. بعد یک وقت اگر فراموش کند بعد من میگم شما کدام طرف من به نگاه کنید، من به نگاه کنید. خلاص او چی بگم، نفری هست که بسیار نظم میبیند، مثلا تئاتر سینما را نظم میبیند و خواهش بازی کردن دارد، میخواد همیشه بازی کند، همیشه بم باشد. من معلم جان عزیز میگفتید که این نوبت ما کجا رفته ایستادیم؟ این نوبت برای خریدن چپتای هواپیما، یعنی من سفر دارم. برای همون نزد همسنفم میروم که او در اون ساحه کار میکند و از او چپتا میخرم. سفری هنری باشد یا سفری مخفی هستی؟ این دور نیست، نزدیک است، خوجند. یعنی مهمونی ما میگردیم؟ بله، مهمونی شما میگردم. تشکر میکنم، ما با چشم قبول میکنیم. خیلی خوشحالم از شما. بیننده عزیز و ارجمند، پس ما برای خریدن چپتا میرویم. صحنه‌ای که او برای ما بازیده بود، ما 5-6 می‌خوندیم. 23 فوریه خب دخترها برای ما یک کنسرت کرده بودن برای تبریک پسر بچه‌ها. این موپایکر در آنجا سرود خیمه مالینی حاجی ها البته که ریکویزیت نبود، ریکویزیت بوده دو پروسین رو در تم پیچانده و خود رو مثل خیمه مالینی کرده. از همان وقت ما درک کردیم که اگر که موپایکر به تئاتر و سینما قدم می‌نهد اشتباه نمی‌کند. گفتم میتوانم که در فیلم هایی که مثلا ما بسیار در رو تماشا کردم، در یک فیلمش در نقش خوشتامن ظالم نقش ببازید. با وجودی که محپایکر یوروا شناختی که من با وی دارم، بسیار آدمی مهربان هستند که در نقش بسیار آدمی ظالم می نمایند. دیگر یکی از ویژگی‌های که محپایکر می باشد که در نقش بسیار آدمی، یعنی میتواند مربوط یعنی یک هنرمند واقعی باید مثل محپایکر باشد که در هر نقشی بازیده میتواند.
бинандаҳои азизу арҷуманд бори дигар дуруд мегӯем ба онҳое ки камтар дер кардан ё аз барномаи мо бехабар мондан. Ба ҳар сурат шумо бори дигар дуруди моро бипазиред. Айни замон хостем як суҳбати самимӣ ороем бо қаҳрамони барномаи имрӯза, яъне Mohpaykar Yorova. Ман бори дигар ба шумо изҳори сипос ба мо менамоям. саломат бошед. Ташаккур. Ин лаҳза бисёр хоҳиш мекардам биёед, чихеле ки дар боло қайд кардем, як лаҳза вориди театр ва синамои асили тоҷик кардем. Умуман таваҷҷӯҳи ҷавонон дар анамин ҷода чӣ гуна аст имрӯз? таваҷҷӯҳи ҷавонон хеле хуб аст, вале боз ҳам мехостам ки зиёдтар бошад, чун ин зарурат дорад барои мо ҳунармандон, алалхусус чун ба ҷавонон ояндаи миллат аст мегӯянд. ва аз ҳамин ҷиҳат ман мехостам ки ҷавонони мо зиёдтар бо хондани китоб машғул шаванд, бо рафтани ба театр, дидани намоишҳо ва таваҷҷӯҳашон ба филмҳои тоҷикӣ ҳам зиёдтар шавад. Хуб, ташаккур. ин навбат суҳбате меорем роҷе ба филми арӯси замонавие ки воқеан ҳам ҳамагӣ 2 сол қабл, агар ман иштибоҳ накунам, таҳия гардид, дуруст? бале бале. ва то имрӯз бошад мухлисон ва тамошобинони махсуси худро дорад. бале. илова бар ин ман як чизи дигарро қайд кардане ҳастам, намедонам шумо огаҳ ҳастед ё не, ҷумҳурии Ӯзбекистон айнан анамин филмро таҳия карда буданд. Шумо огаҳ будед пеш аз оне ки нақш офаред дар анамин филм? Не, мутаассиф аз он ҳастам ки ман огоҳ набудам аз ин ки ин филм, ин кор яъне дар ҷумҳурии Ӯзбекистон гирифта шуда буд. ва вақте ки ман аз ин огоҳ шудам, ман аз ин таассуфам нахӯрдам. яъне барои чӣ? Шояд шумо савол диҳед. Чун дар филмҳои масака ки мо надоштем, дар ин сатҳ филмҳои масака надоштем ва зиёдтар филмҳои мо проблемаҳои хеле гӯем муносибати волидайн, муносибати фарзанд, яъне ин гуна проблемаҳое буд ки доимо як ғамгинӣ дошт дар он филм. доғи рӯз. бале, доғи рӯз буд ва доимо гирия буд, доимо доду фиғон буд. вале баъд аз ин филм вақте ки ба тамошобини азизи мо, ба мухлисони азиз пешкаш шуд арӯси замонавӣ ва ҳама гӯем аз 100% тамошобин 90%-аш қабул дошт ин филмро, новобаста аз оне ки ин копияи он филми ӯзбекӣ бошад ё на. яъне мардум ташнаи ҳамин гуна филмҳо ҳастанд ва баъди ин филм бисёриҳо суол медоданд ки арӯси замонавӣ дуяш кай мешавад. бубинед баҳсҳо зиёд ҳастанд ва ман фақат як чиро гуфтан метавонам ки дар Хитой вақте ки филм мегиранд, оно аз Голливуд плагиат мекунанд, Болливуд аз Голливуд плагиат мекунад, яъне копия мекунад. чаро дар ин мавзӯъ касе эрод намегирад? яъне дар интернетҳо дар ин бора умуман баҳсҳо намеравад, вале дар мо ки як копия шуд, он тамом, он таркише мешавад. ин хато ҳаст. муноқиша дар худи Ӯзбекистон ҳам рух дод. мо вақте ки суҳбат кардем, гуфт ки апаҷон гуфт худи Ӯзбекистон аз он филме ки шумо гирифтед, яъне роҳат кардам ва гуфтанд ки филми тоҷико хубтару беҳтар баромад. як чизи дигар ки дар боло қайд кардед, муноқиша дар Ӯзбекистон. ин чӣ гуна муноқиша буд? ҳамон муноқишае ки чаро филми моро рӯйбардор карданд? бале, муноқиша буд оиди ин филм ва ҳатто то ман хабар дорам, то ҳолате рафта буд ки ин филмро бояд маҳкам кунанд, яъне ба додгоҳ бидиҳанд ариза карда. вале боз ҳам бо як гӯем хулосае омаданд, боз ҳам дигарфикрӣ буду, боз дастгирӣ буду ва ин муноқиша хомӯш шуд ва инро ҳама фаромӯш карданд. хулоса шумо умуман содда карда гӯем, шумо пушаймон нестед аз оне ки нақш офаридед? не, ман пушаймон нестам ва чунки вақте ки ман огоҳ ки набудам ки ин гуна филм дар Ӯзбекистон гирифта буд, ман ин филмро дидагиам набудам. як чизи дигар ки чихеле ки мо пай мебарем ва худи мухлисонатон ҳам хуб медонанд ки шумо бештар дар нақшҳои марказӣ мебозед. илова бар ин нақшҳоеро интихоб мекунед ки гуфтан мумкин осон нест. ва буданд ҳатто мавридҳое ки шумо бо режиссёр, яъне коргардон баҳс мекардеду аз майдони навор баромада мерафтед, чунин ҳолатҳо ҳам буданд? буд
باید یک تو اشاره داور میشه بود حالتی که با محیدین مظفر کارگردانی خیلی جوان کارگردانی که دویمو در تکاپو است در کوفتوکوب است بود لحظه که ما کمی نفهمی داشتیم بین همدیگر و این بود حالتی که ولی باز هم او با حرفای من راضی میشد قبول میکرد و این خوشم می آمد چون میدونید وقتی که خب اون که جوان است اون تجربه اونقدر بزرگ ندارد حالا هم در آموزش است و وقتی که در فیلم 12 ساله انتظاری ما کمی مناقشه کردیم و پس آن بازی مناقشه ما بیگو در سر خوراک شام ادامه یافت پس ما هم دیگر فهمی کردیم و یک خلاصه انیق آمدیم و باز دوام دادیم کار خود را یعنی می شود چون این حالت ها که من در کار یعنی در ثبت فیلم در وقتی تمرین بسیار سختگیری می کنم چون من طلباتم زیاد است از کارگردان از نواربردار و از اون پارتنری که با من است تشکر معلم عزیز علاوه بر این میدونید حتی میشمیشوی به گوش من رسیدند که بعضی از هنرمندان با اون خاطر که در نقش مرکزی باشند با کارگردان ها مبلغ هم پیشنهاد میکنن این نمیدونم تو کدام اندازه به حقیقت نزدیک است و عموما نگاه شما چگونه است و شاید در اول چنین روزها اثر شما هم گذشته باشند نه من هیچ گاه با یگان کارگردان یگان مبلغ ندادم یعنی مبلغ جدا هم کردگی نیستم چون که من اونقدر مبلغ زیاد نمیگیرم من کارگری دولتی هستم و معاش میگیرم و شاید اون شخصانی میتونند که من در این جوده نیستم یعنی در جوده نه سینما نه تئاتر این مکتب رو گذشتگی نیستند شاید همین شخصا خب مبلغ پیدا کرده میخوان نقش اساسی بازی کنند و گویم سم رکلام خود رو پیشنهاد کنند توجه خود رو به مردم زیادتر کردنی هستند این میدونید این اصلا خطا است میشو هست و میماند یعنی به گوش شما هم رسیده است بله به گوش من زیاد میرسد این گونه میشو با من این سوالی که شما دادید بسیار وقت چون این گونه سوال میتونن با تو میگن که معلومه چند پول باید تیم که در یک فیلم نقش آفریم یا که چند پول شما دادگی هستید که در این فیلم نقش آفریدگی هستید میگم من یگان تین دادگی نیستم یگان تین خرج کردگی نیستم وقتی که من با اون کارگردان لازم دونست مرا دعوت کردن با اون فیلم و میخواد که من اون نقش آفرم با پرودوسر خود با دیرکتور فیلم صحبت میکند و از پای همین کار میشود خلاصه اگر با فکر شما چنین کار رفتن گیرد باز چند سال دیگر ما حواس میکنیم با سینماهای دیگر دعوت اگر خیلی دوام کردن گیرد که هر کس پول داشته باشد و هنرمند شود ما فکر میکنیم ما به هیچ جایی نمیرسیم تنها در حدود همین تاجیکستان خود میمونیم ببینید برای چی در دیگر مملکت ها دستگیری هست نسبت فیلم من در مملکت های همسایه ازبکستان قرقیزستان قزاقستان به نهایت سرپرستای زیاد دارد به نهایت ولی افسوس از آن میخورم که در ما این گونه سرپرستا نیستن شاید باشن ولی اون مبلغی که میدهند $1000 با اون $1000 فیلم گرفته نمیشود از این جهت ما بسیار تنقیسی میکشیم و همین گونه اگر رفتن گیرد نمیدونم اگر حکومت دستگیری کند و یک مبلغ معین جدا کند برای استحصال فیلم های تاجیک شاید فیلم های ما پیش روند علاوه بر این یک دیگر رو قید کردنی هستم که البته چخیلی که ما در بالا قید کردیم مقصد پیشنهادی مبلغ این تبلیغات یعنی رکلام است خب گفتیم تبلیغات هم شدن یعنی رکلام شدن مشهوریت به دست آوردن و مناسبت بعضی از اونها متاسفانه من جوانان در نظر دارم متاسفانه تغییر می‌یابد سالهای پیش هم همین گونه بودن شاید بود حالتایی که وقتی که اون شخص رو رکلام میکنن اون شخص رو کمتر دستگیری میکنن میدونید این کسلی خیلی خوب نیست یعنی کسلی ستارگان میگویند زویزنای بالیزم این خیلی بد است و اگر از حاضر خود را در یک فیلم دید و خود رو ستاره شمرد و بعد اون گپزنی و رفتاری و دیگر که شد میدونید این عیبی خودی مخلصان هم هست
баҳои баланд медиҳанд. баҳои баланд медиҳанд, бардор мекунанд, яъне суханҳои худқатӣ, рафторои худқатӣ. Аз ин бояд камтарак дистансия бояд дошта бошанд ки хуб таъриф, тавсия, суханҳои хуб, вале аз он нагузаранд, аз сарҳад нагузаранд. вақте ки ин гуна чизо бисёр шуд, он ҷавон албатта мегӯяд ки ман аз ҳама хубам, ман аз ҳама истеъдоди ман аз ҳама хуб аст. ман то ҳол аз бузургони санъати тоҷик меомӯзам, яъне чи дар театри худамон, чи дар ҷодаи синамо, вақте ки бо онҳо ҳамкорӣ мекунам, ман аз онҳо меомӯзам. вақте ки тамошобин аз оинаи нилгун ё дар саҳна уман мебинад, фикр ва андешаш куллан дигаргун аст аз оне ки мисол худи шумо нақш офаридед ба филми 12 соли интизорӣ ки ин қадар хушдомане ки золим намегӯем келинҳо орзу мекунанд. хуб ба ҳар сурат чунин фикрҳо ҳаст. аз ин роҳ афтода намешавад ки ман дар ҳаёт дигаргун ҳастаму? Не, медонед ман ҳеҷ гоҳ аз ин роҳ афтода намешавам, чунки он нақш аст ва дар ин нақш вақте ки ман ҳар як нақшро меофарам, ман каси дигарро яъне инъикос мекунам, як шахси дигар ки аз канор худашро бубинад, чӣ гуна хуштоман аст, чӣ гуна зан ҳаст, чӣ гуна модар аст. яъне модаре ки хушбахтии фарзанди худро нахоҳад, ҳеҷ касро дӯст намедорад аз канор вақте ки мебинад. вале ҳаст рашки модарона гӯем, агар хато накунем, ва бисёр лаҳзаҳое мешавад ки вақти як бор ёдам ҳаст, вақте ки муҳиддин ба ман занг заду гуфт ки апаҷон, ман мехоҳам шумо ба хуҷанд ташриф оваред ва оиди ана ҳамин филм бо тамошобинон, яъне вохӯрӣ бо тамошобинон доштан ва маро даъват кардаги буданд. афсӯс мехӯрам ки натонистам рафта. ва боз як чизи дигар гуфт ки агар шумо хуҷанд биёед, шуморо зада мекушанд инҷо. ман гуфтам чаро, ман чӣ гуноҳе накардам? не, баъди ана ҳамон филми 12 соли интизорӣ ки шумо келини худро бениҳоят азият додеду азоб додед, ин нақш аст. яъне вақте ки бовар мекунанду маро бад мебинанд, мешавад аён ки ман аз он нақши аз уҳдаи ҳамон нақшам баромадам. ва ин барои ман хушҳолӣ аст, чун баҳои мухлисону баҳои тамошобин барои ман хеле ҳам гӯем азиз аст. ман доимо ҳар як филме ки дар он нақш меофарам, ман доимо нигоҳ мекунам ва гӯш ба қимор меандозам ки чӣ гуна суханҳо мешавад дар бораи ин нақше ки ман офаридам. хулоса ба фикри шумо театр ва синамо метавонад инсонро тарбия кунад? албатта ва рисолаташ ҳам ҳаст. албатта рисолати хеле калон дорад, зиёд дорад. бубинед вақте ки тамошобин меояд театр, ҳунармандро зинда мебинад, бозигарро зинда мебинад ва онам вақте ки намоиши тарбиявӣ аст. яъне намоишҳое ҳастанд ки писар ба роҳи бад меравад ва чӣ қадар модарро азият медиҳад. ҳастанд ҳамин гуна фарзандҳо ки модарои худро азият мекунанд. ё ҳаст филме ки мисол чӣ гуна келин нисбати хусру хуштомад ноэҳтиромӣ мекунад. яъне ҳар як духтари ҷавон бигзор арӯсиам кардагӣ набошад, ӯ мебинад, барои худ як хулосае мебаробад. ин ҳамаш тарбия аст ва мо бояд ин гуна филму ин гуна намоишҳои театрӣ зиёдтар гирем, чун ҳозир вақте ки интернет медароед, як ҳодисаҳое рух медиҳад, як гӯем ахборое мехонӣ ки даҳшат аст ва бояд ҳамин гуна филмҳо гирифта шавад. иловавар ин хеле ки дар боло қайд кардем бобати образ, яъне нақшофариҳои шумо, шояд ягон образе бошад ки шумо ҳанӯзам дар орзуаш ҳастед ки кай ман анами образро ё анами нақшро меофаридам? чунин нақшҳо ҳастанд? албатта ҳастанд. орзуи ман ҳамин аст ки дар як филми таърихӣ нақш офарам, яъне таърихи тоҷикистон, таърихи мардуми тоҷики мо, фарҳанги мо ки ин дар ҳақиқат фарҳанги хеле қадим аст. яъне дар бораи круши кабир метавон филм гирифт, дар бораи спитамин метавон филм гирифт ва дар бораи зиёд қаҳрамонҳое ки хуб қаҳрамонҳои мо мардуми тоҷик, ва мехоҳам ҳамин гуна филме бошад ки филми таърихи тоҷики мо бошад ва дар он филм бозигарои мо ҳунарнамоӣ кунанд, беҳтарин коргардонҳоро даъват кунанд, беҳтарин муаллифҳо асар бинависанд. медонед, орзуи ман ҳамин аст ва шояд
дар ҳақиқат орзу дорам ки дар ҳамин гуна филм нақш офарам. Нақши шояд ягон маликаро ва мехоҳам ҳамин филме ки агар ҳамин гуна филм бигиранд, ин филм на танҳо дар ҳудуди Тоҷикистон балки берун аз Тоҷикистон, дар Аврупо, дар Голливуд, дар Болливуд як мавқеи худро гирад. дар умум ва хулоса як саволи дигари ман ин аст ки барои рушди синамои тоҷик имрӯз муаммои асосӣ дар чи аст? Шояд кадрҳои ҳирфаӣ ё шояд маблағ? ё ҳарду. Вақте ки кадрҳои бақувват ҳаст, яъне кадрҳое ки аслан дар ин ҷода пухтаанд, аслан дар ин ҷода аз аввали гӯем 1 солу 2 сол не чандин соло кору фаъолият мекунанд. Яъне ҷавонҳои ҳозира медонед ҷавон ҳастанд, бо вуҷуди он гӯем таҷрибаи коришон онқадар зиёд нест. онҳо то ҳол бояд омӯзанд, дарк кунанд, бифаҳманд. вале он муаллимои он устодоне ки ҳастанд ва дар ин ҷода гӯем агар 1 солу 2 сол нестанд, чандин солҳо кор мекунанд, ин гуна кадрҳоро бояд ҷалб кард, бо ин гуна кадрҳоро бояд, ман намедонам, водор сохт ки филм пешсаф бошад. Маблағ ҳам бояд ҷудо шавад, яъне маблағи хеле зиёд барои истеҳсоли филмҳои тоҷик, маблағи хеле зиёд, чун дар мо бояд пардозгарҳои ҳирфаӣ бошанд, гӯем рассомҳои хеле хуб дорем, яъне рассомоне ҳастанд ки дар берун аз Тоҷикистон онҳоро мешиносанд аз рӯи он гӯем он корҳои санъатие ки онҳо кардагӣ ҳастанд. Агар ҳамаи ин бошад, филм албатта яъне ин санъати филми тоҷик рушд меёбад ва пешсаф ҳам мешавад. ҳам маблағ, ҳам коргарои ҳирфаӣ. вақте ки мо ба сафарҳои ҳунарӣ меравем ба дигар масалан минтақаҳо, ноҳияҳо, рости гап тамошобин ҳама ба тарафи муаллима давида меоянд ба хотири ҳамун соядаст ва баъзан масалан мо ҷавонон яъне орзу мекунем, ҳавас мекунем ки яъне мо ба ҳамин яъне ҷода бирасем то тамошобинам яъне моро низ чунин истиқбол кунад. хулосаи ман амин ки Mohpaykar Yorova дар нақши модар хеле ҷиддӣ, хеле самимӣ бозӣ мекунад. бинандаҳои азизу арҷуманд, бори дигар ёдовар мешавем ки айни замон мо ҳамроҳи муаллимаи азиз ҳанӯзам дар роҳ ҳастем ва ман бори дигар пурсо мешавам ки боз ба куҷо рафтанӣ ҳастем, боз чӣ нақшаҳо доранд? аз он сабабе ки шумо яке ногаҳонӣ пайдо шудед, ман корҳоям хеле зиёд буд, вале ба ҳамаи нигоҳ накарда ман ба шумо вақти азизи худро ғанимат надошта бо шумо будам ва ҳозир ман сӯи тарафи хона равон ҳастам, чун ҳам хаста шудам, ҳам каме мегӯям истироҳат кунам ва боз ҳам аз пай эҷодиёти корҳои худ шавам. модоме ки ҳамин тавр аст, ин аз он шаҳодат медиҳад ки барномаи мо низ ба фарҷом расид. бале, барномаи шумо ба фарҷом расид ва ман боз як бор дигар хушомадид мегӯям. марҳамат, меҳмони мо шавида кунед. бисёри сипос. Албатта истифода аз ин фурсати қулай дар фарҷоми барнома, пеш аз ҳама ба шумони азиз бисёри сипос баён менамоем ки моро ҳамроҳӣ кардед, бо мо будед ва илова бар ин аз номи ҳар яки шумони азиз ба қаҳрамони барномаи имрӯза, дорандаи ифтихорномаи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон, дорандаи унвони аълочии фарҳанги ҷумҳурияи Тоҷикистон, як симои шинохтаи кишвари азизамон Mohpaykar Yorova, мо ташаккур мегӯем ки ба шумоям ташаккур, хеле хушҳол будам аз суҳбат бо шумо, аз тели компанияи Танин. Ба шумо муваффақият
муваффақият хоҳонам ва фикр мекунам ин ҳамкории мо боз ҳам давом хоҳад ёфт. бисёри сипос. Саломат ва бошед. истифода аз ин фурсати қулай албатта бори дигар ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ хоҳон ҳастем ва таманно мекунем ки бигзор солимӣ ҳамеша бо шумо бошад ва парвозҳои шумо ҳамеша дар нуқтаҳои баландтарини санъат бошад. Ташаккур. Миннат дорам. таманниёти дигари шумо ба онҳое ки моро ҳамроҳӣ карда истоданд. ман ҳамаи мухлисон ва тамошобинони худро бениҳоят сахт дӯст медорам ва мехоҳам ки доимо дар хонаи ҳар яки онҳо хандаи кӯякон фаровон бошад, дастархонашон пур аз файзу баракат бошад ва ҳамаашонро дӯст медорам. бо мо бошед, бо телекомпанияи танин бошед. ташаккури бепоён. бинандаҳои азизу арҷуманд, умедвор ҳастем ки дар барномаҳои оянда мо боз ҳам бо шумо вомехӯрем. То ин дам бо шумо будем ману чер Бахтиёрзода ва нафаре ки имрӯз рӯзашонро барои барномаи мо бахшиданд, Mohpaykar Yorova. саломат бошед. ва ман чун ҳамешагӣ бо шумо Маҳмудхон Аҳрорӣ.